Kutungia bena ndaye mwengine kithano ilete tenda kumbulodho kwango sitoka bikena kutwekea no bena ndo amatema kuna mumu wako yulwa dha yitu amejoba tuboya chambia na kusovya kilunkicha atuna na musumbu wa muwo katutongwese no katunenge onandeto nsio sia kusia kutabya sesi maitu musumbu wa muwo twete chendi chaku na mumu wako nikithano ilete bina Yesu Kristo etabayata ikia Amen. Wow. Musaisia ni kwa watinda ne sabo ndevala watindila na ene diolocha ndeni wa kilungu chatu nena ni mudhani wa munde kila ikoke ya kila wakeli kwambia saili na miongo ina sia wiyo ndeni wa TV ya kuile vata nayo pyu ya Mutongo TV na ene ndio tunga uyano ndo akwikala ndeni wa mitambo ya Mutongo TV na kutoa ende kwile wa TV ila ikite ne sabyu ndeni wa Eastern Region na ende nyine twa Veronica Siombua ndio dhoje tukabikie kunena nya tukabikie kubingwa na iliko sito na endela we na undu wenda tunena nisieka na ikule with we nayo no tumendeni wa namba ili tatu kende mu 5 na tukwate ndeni wa Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV FM official naende ni udhocha na mwako elimu siaisi hatu katamba ni mwe kumayu ngina muthia wa kilungu kito naende hata imaido tukalibu ndeni wa kilungu ngaiti musio siako mana ingi ndo tukedie John dia mukedia edukuyise maitu mwati ndonesa na I wish you well. Mwiya mwikenesa tonena nye na tuithukianisia ne faith mwetu mwiye Mwetu mwiye ne wane nakwata wa Bishop Mala ekwatia mutu enesa mwatinda nesa okaite katatu nena ni thank you naende kongenda kwa seto mwini onaini pe wathi trendi ye muno ngina we kwa challenges ku TikTok ni betingo siku ina siasa mbue yuete ayo ndo ndo watu tabaziando inge makanisa matema kanisa angima make yo tofauti ndiko ate musese kwonde kulawi mbua ni yuete naende mama songa leni mbua ni kwate ni bikie hukwenu natukumena witi na bana tuika side sia kibwezi na kuma songa leni ukondo kutena mbua naende kwate ni bikie naende mbua yuete uyukie na mosio na yoko na maudhuku mayo andu maikweto muno nomba sikweto na kethe wana thina pio ndio na nusu yote neranisie yulua ibinda ye yambua akamba maile kuikalata ibinda ni ye yambua ndokena ambia na mwetu muyeni ndo tiawa akane moyene musie mama sete yuwe kaini mutavie mbuye ko ndina mukole mbuye ko tiela mwasia ene mbua makiita kitai ona nikola sia mwaka mbuye ko demonic Nundo ukiyona mekaniliela ni yukite nanza the way you do less of it is nanza nitithwa nanza nundo mbemba cio then situikie yelo kuicha ingisia kuwe kisebe indi nomba cia nangika nguku cia kuwa yani ni lambu atasia ya mindo lakini nate ya wake londo wonde uone useo na kuone useo ni mundu la walilikana atin mundu mukaweta wa Wangari Maathai no anenias ya nature is very unforgiving na sindu mbinge te kuona teona na undu wao omekanilwe mo mbinge onini tinata bawe ateke ni mwatapiwe muvande mete ni wewe getha wena lelo inza I mean wena monda inza lepo wesethele wasi yakiwu na wezithie mokamba nitatetela indi chale limba na nigo tukiyona yuga semba soko ni wethela mitithelile yu andu nindi malilikanile kuvanda na weze yuke andu gaisi yambuga ko une we wabanda wezethela ni we protect na indi namba 20 indi kuyauga ko twesobie mafuriko ala mekuo ona kalozi kalobuthite kebunza kwaku isobie na indi namo aume maitu indi gweto manaume nao ni gweto manaume nao aume nako alama akiya kamo tusumba twa bambanya ko mugenyo kuani gwa wona moka wika tsumbani kwa la masilio zeni okoza la masilio isini this is the right time kuibanga na tuibanga ata was the basics ndukake nomba na mabia matema bibi kiuni kindu kingine na somie ninethile kai bia ye bibi yikuya wani kingu nundu muthanga umomonyoka au ukekate ina inde na ithie ibeti tusubie ciana na this time ni sasa usobia wendo nondo yu utonote tio muse waku akaiya kejicho kangani kana kethicho sini ona ciana you is the right time to be calm
Nondo you in a crisis. Na wongelela crisis, ndongelela crisis. Kindu already kiendele onakunusi asia. Usiola ngwete ni mwao. Ina indi ondo national government ikuweta. Te akoto na withugisi andu ala mekisio ni undu meweta. Nondo ni mwikuiwa kana information bingi ke yothe wa kuya. Ke wa mwimwe wa beki na chekeka. Na ila curiosity ina mokamba netumitila haithwa ke ne use okwethila yandu monga mete late idleness isio ne ninye aumene muke yonze nya bandu ne noni aume mekalite ute wosi aimaende na kwelela ke kweketi kinge ye ukakundi ai mundu umeona we nondo ngutro na kwika look at the best pe kithanga thio kike yo utabwa sisi yota bio kathanga thiku sisi omitile kwitoka uka uni yo mukaungu nge baike yo bita niona mamiti mengeta sisi lakini now avoid kuthengea na kudikosi na asante John Mwaka you Veronica Siombua. Oh, by the way. Wasi Mbua. Wewe Siombua. Siana ni kwa ni kuitwa Mbua, Siombua. Sindu cha mudembozu. Lijisikana nilo itawa Mbua ya detua makonde kana itawa. Mane bitukio na titwa. Ona indwa ni senga sele ile umaniki. Lakini no kiathimu. Ateo mabinda then manenga na waingai timathika na kuketha na mbua na kuketha na kiangazi kwa ucio theci thaa ciukite na ikaselewa ateo nundu maundu maende na uvinduka sindu ni ciende na kuongeleka ubyubu ni wongelekete uthithu ni wongelekete mbua ni wongelekete yuko umane kana ona tulose tulatuta kwata kiugo omunthe tukwatie kiugo nundu mbusi wia wasio ni kukua kiugo kuma siandani kukithe siangithagika likoka ngani yuko uo undu faidi wasia hii twisove na kukua hii mafuriko nundu tulose lot netha twetu nini thune mbusi ti tulose ingi kuga ndo mesovie na indi mumane mapia na mone make utendela witawata kusiuka slide wikile wakina witendela ndo sethi ani walika ndo bandu kwatia yuko siana isiwe muno na itha tafadhali ni mwewa mwika kilose igwa mwika kilose oneza bwina ngali nundu ngali ni wizi itha itumia tairi na tairi ni tamaboya ni float ya itumia mobila nundu wa mobila utha ukawicha kiuo ni weli kaandeni du tairi wia wasio ni kwithia ku float kwa ungali kwanza itha imbuthu muno alika kiuo ni sikeuku laisi singitango sithazimba lakini nundu wa utendesi osubuli ungibite kiuoni mwikali chengali na ni very dangerous alafu kila kingi itha ni woko tethwa ukuitwa ikiuo nyine ebundi thambia tene mwaka wa miongo na yuwaenda gutethecia mundu ula ukuitwa ikigu ndumu kwata amwe ukwatangwa kana umya au kwatengwa nundu au kwata ku kana kuoko inyonde imwe ni mwazama yubu wasio mundu abandu abanini unani wa mugwa ithani wiso thambia au busio abanini unagwini ndwambia gwikata kuthambia na thiwo ona kiuge theete na pina ndungangana nacho usiazi ondu kiende na ukiliti chongo andu ala mezi uthambia na kai mwana sibundi cio thambia twende tukaibundishe kwa swimming pools nundu tuthisi kiuge kikoka ingindi na twizisia ciana muno ndu ciana citha na temptation ya kwikata ya kuthi thitha kana ikapo kwa ibinda semba mitukuzia kalakai nikana katethewe na indo ila cioba wa ekaikoba mbui na ng'ombe bakube na chau nose nundu ni ukua na wolwa ni ciathi thiko u twaile withia ni twesise wezaithia kila kindu tina kila kindu kondu mbue no nayo yeta weno ngai na tondu yeta wene ngai twisubie na ngai ni watu nengile kusia kwisidia kana undu tona kwika Asante ni kwate musesia ni wende na kosa kindu ni wende na usoma o kindu na ende ni kwenda kwitu na imbo yitu wekale thayo musio tukaitilile thayo nundu wa mbura mundu bishop kindu faith wawe tayulwa wangari mathayo ndu wa thutha cia andu kubanda miti miaka ina bwiti na tuneya wa
Kenyans to contribute kwa climate change Yeah. nzebe nembenduku no kono yunzebe tebendukie ku favor ando kuma na mbuya yende na kuya kana no tuyuki ye bitete tusioge womu ni unge wa henduku nzebe Feigi ni asali muno mbuye yokie ni kanetu bundisia maundu maingi na muno ni nguona kwina ubinduku wa nzebe ona mana landu mana bandie metenga iko natani yeah nondo ngayendete muno nature kila wombie na no wendete muno ombana yashandikisio na yutu ananga ikola na kuyambia kwitha na dhana lakini yutu ambe yo banda miti ni kutonyeka ukethia itasio kambua ni sito cia ndwa uwa etwa makonde ila mbua cia tene na yu nondo generation ila tenayo ainge faith walikata ainge mbua cia ona kwitina tikono mionde ikuwa lakini generation ila nayo mayai saona yeah ninde mekuona ta mafuriko nene lakini ukasije tumelonda ni bandu wethi abe bandu bekawa na bakwa waikewu ni besila kiwu ko ni binda yese obuno ila twailete kwikia miti nuko na ku mbusi ni ku twanda ni tungi tutone thota twanda yeah tubandwe miti ona ku mbusini kwethia wana ikuyu singaiwa imeti okono kwiki wa mamiti wangi kumbusini nundu wa ibinda imwe mundu no tono kuwa ko kaithio imuti yake kwate akalezo kana ukethio ngombe abuya kwa mobu mutini itanezothi ni muhimu muno byo nundu ndi nengi we chance kisio cho banda miti na muno akamba imondo na kuweta kubanda miti akamba mana imano byo kabisa ukatembea ukamba ni karibu wonde withia kwa thanuka withio ila na mitila ya kithekani na yo ya uni wengu ya thela yune binda ya ubanda ukalika ngalingi wambatite ukundu uyu kethia miti ya ubanda andu mabanda miti na mundu cio itema muti ibandongi na tatu ni la kuthima thiko ni samwengo na maithi kana bate kubanda miti mwamina kubiko ubandu bau Kiambu mwithi kana bate kubanda miti ko umwa bichamwe umwa mbaone wa miti kila mundu akabanda ko upe miti iko reflect yolo wa mundu witu netwe na kwa imagine mathiko ala methi to kamba ke kubanda wa miti ko tutaethwe mtimo kamba kwingire usuite wiri green na ni kwata kisebe no kethio na etho kwi mumbi ni wakwatwa na mumbi usu wakwatwa no nyenyeu ko uba ikwatwa mumbi ukethia bandi batekino no lazima wethe kindu ni lazima tambo manya kana mbuye cio yokie tubundisi nye kwa ni ngona ona bamwe na kwitha yina mathina ni yokie bundisi andu lwa miako namba faith waweta ubo kwa kana baliete ibebie ayuka kinya balino yaka kasomba yeka uke katue kondaka na tikandaka mundu gana mbiye zina break dance ile yuko na mbaya ina break dance ile kana ya alafu kwenza tolo to kwenzwa ko ya musi mundu ayenza chona iwenza chabuti miongwele na ticha yake kumamve yu mundu ekiri athichoni ndu gwe mabotie nacio by the way akamba ni cio ibotie muno mundu wabota necho nundu woko ile bia bayo yito na ni yito no ba ikindu kikwete aibia yu kwate we muthanga mebunde cio kolokelo na etho no kendo kanini ka kwate bia bayo na ndwithi ya mundu ucio yuta kuilu kuyo ona kana kaithi choni isubia ona kuili koi choni isubia ungiana mbia na zileketi ngenza na yake awaya kwa hiyo alikana ndwithi ya choni akwete waya ikanda na withi undubatu ikaipe ukwetwa na ile bindi ijogi bigejo ati wakwate kasakaka kwate obando ko ne tubundise maundu maingi muno maundu maingi na yatubundise tusioke mundani tinze mitau na kila kingi yo ne thiwe na mathirita muno mboso ila ya mboso ikimiwe yete kakalibu yonde wethia yu ngetha ya mboso ni tothaitha ina thina na tubemba no tibundise tikakula cia kwa andu ma agriculture muthanga witu wekalo wailete ikwata tubemba to kwa itu sama kwa uwa muno na ilete ikata
nikana mundu atagwetha be ndawa wairite kuna kana be fertilizer wairite kwikia ulothi kukitana na change of color ya mbemba isu nundu ninethi yitika wingi no tabingo iwe ba ko kwitu kwenduka jeta wakaive nyewe sinese ne kaive Kenya Farmers Association ewe ayendo kambo kaive ko kwitu na kaive ko yikindu kilando na kwasia Veronica nikana andu yune mailete kubanda miti undu batondeka ona kuumilebuni kula tokwinza milebu ya miunda panda miti nikana kiguchoka kikue masekiala memundani na mabia moko siyo bana withe nduna kuwa be miunda kuwa yafika matibu ona nene iwe nongelondo bishop wase nene iwe ona ekamindo mubulia musio muno bandite mundani ndu matumagwo mete kandi ni fertilizer kamubulia mubaliti yo weta mubulia bonganvelia ni chao ni mindo ni no watu mandiulwa ni sitwa yayo mubulia uthutha wa muno yene tuosu mubaliti usu matoma ugo manatu kienda ni gravelia na ni metha wa me wet ugeze la ona no munda waku no wekale we mindo we soft secondly mbueno yukienda meukinge kiumina almost 3 months it is not late wa mundu wina ka fertilizer yoga sisi otu tulato tumeame tukitambinzi ona betu boso tutu twa yellow uya mwayu ukabanda yu mwayu the mindo mbuye the lile you are assured kimeuchwe kiko hivya asante museisi agatukate utandithia na indi tisiokerie tukutha tima na iyo andu alama kwatiwe ni mathina kumana na mbua maile gusonga na mbere ata nundu thayo nongi no kaendea ketukwate utandithia Sasa wendeni wa kilungu cha tunena ni na kilungu cha keli wala tende na kunena ni sayulu wa mbua na undu andu maile kuika live ndani ya mbua na thayo waile kuendea ata anaende ni pole kwa labda mana kuwe ni kiwu andu endomeni mana kuwe ni kiwu nomba sia kuwa indo sia kuwa naende timu ya ni pole naende nundu thayo nongi no kaendea ikatuma naende no bekalu igeta ambaita ile kuikata nikendo kethia siana no sia soka skulu na thayo ni waendea mundu e John Mwaka yes maundu asuo ndeme kikai nundu bandu mana atiwe mathayo mo andu mo matiwa angio labda yumaine somanikana kula mai indo sia kuweke uo angi nomba sia baluka angi mewa marilocate maisi matono tiba no ni mutongo u Raila ya sekana siligale ege kuya andu madhi yimane medhi yimane basi masiba so kwao so andu maile kuikata yuma ile kuikala thayo weba alama na affectiwe ni mbwa you kwanza tia ile kwambia na utuma rambirambi situ kwa wana makwati weni bangesu na nandu maitu tisiani we akuwe maitu asia maitu andu maitu na ilio tikala atambai kindu chambe tien tailo mandakana ithape mundu wa mbai wa kwata thina aile kuia mbai nikapinda kaseo kwa ndongo cia mbai kosa muyosu umanyikana ona nasisia muno andu alama yakuwa ingi na maume makwati mbanga we methame aume yuko uni pe andu ndiwa ciana ndiwa ibeti ndiwa ona nomba ingi ikuwa kalipo cionthe ngali tofauti yuko umbai ekai tuose kabinda ka kutethianisi nundu ona wewe ndongo cia cia andu maume cia ndani mambate kundu kwithiulu nundu wa ucio witu na ni ona silikali tia ime akili kurusinda no ithe ithu kumo silikali ni yuko uona tewa tume bala pepe kupe nosi tafadhali tuambe kuma kwanza nikanate twavika baya tukulie makuli ona toilalamika lakini itha we bandu baseo osandu malike nomba makwati kwa matukweli atatu bisoma na niki ngaiwa unengie kapinda waka nomba nzeo waka baya ngai pengine akuanda kana akutethea yaseni kana utetheshe mundu ungi yukindu chambe ni kutetheanisha nundu wa chau mathina asu tito usisia
either liwina we munini tile uliusu either tuina nomba etono komandweli ekama komyo 10 tuimanda undu tutethanisha na tondu ni tuisi kubotha na idu ithana siama twambi osisio tutethanisha na indi tethita ndongo cia situ tuite pe assistant chief pe muzee wa mutaa pe MCA ao nde twambi yo matabia mundu asu pamina kwanza kwamba kosa andu nikana moke nyumba na alama ekuwa maumbe bakube na muno alama ekuwa thukicha kibende kime musi wa ilobi musi wa ilobi andu ainge market nyumba cia mabati na cia andalua bakube na mbosi mwa tafadhali tu meimbosi tuigethu kiiche mwanasiasa ndo mwanasiasa mama tumia nafasi hizo ya kumanika tambi kwamba kuma na indi tima na undu te kwata nyumba baadaye nduketele nundu yundu tutapitwe mwayu akatano tiwe mbua nekuka na nekuka muno na mbue no ona either kwena uwe lobi ya imani cia badeas imani cia ngongu imani cia tofauti kwa uwe na kiuchuchukite kuka na kiuka kithi andu meba yuko upa ya kwase chao kwase biashara kwase ando si jambo the mbosu kuko kupeni asia pambo tethianisi na mando maikethe na wasiwasi either mundu etwa numasanga mbesa niki pia either wena thina wa school utasanga mbesa ndiko napenda thina ando meti karambe kanini mazi buila ngwe ni ailota ni kuweke kila kindu ichanangikie ndethie na ando nimekuka mautethia lakini wona wabindia ndwe kwata utethio na ithie mbai ya mukamba kumatene nitwatethanacia ona kuikwimia sieta wata ila kuikuima miethia titi miethia titha ibinda ya lusi kana kuikuona mwaituzi thu ibinda ne thino yeseo ya kutethianisia nundu ngaino kuningia kana nafasi kau asante mwitu muyini yes my dear ando yasia we tabia kamba maitu thayo wende ata wala mana effective you mbe ela kindu takiche kika we wa sisia makosa la tunekie nikana tuvikie baba ndo sia solution utasiaitie the problem the cause problem na ti laisi ni watu we mose yuta mabava ida kibeti chetwa ni cha etwa muka could be mana kwito mbesa mume na mukeme twa pe ando ona very insensitive na ndiasia ni mwasi ona kwitwe ni ngalesu na ando maku matomo kulisa wakati waituo maivie mambo yuke laki tha ake ibonekana tetongia ni akili na idete ibaote tolanie na kila kikie musie noya na maisha kelango tungia serikali ya masako ya metuoko na the national government ningu tungia ningu matungia mubyani kona ye ngwatanio nundu ngwatanio esu nundu pake yumo mbesa sikoka sekatubikia kukundi na si atubikia ndo aswi make ye koso makatwa wapya makatwa wa misini na balama atwa we make ye kwa guidance and counseling ni make yo koma na ndo meno twika wa kiche kika waile odhiba na waile ikata na waile koselela kumaba na yuta asuma na ina accident makwiwe ningali kila yukinze ngasia nikana the insurance ndikava ambanga ya muthemba tosu lakini ni kukava we mwene andu ala mosa insurance one thimu imumane mubea uloto no ndethia in case ya calamity ya muthemba no nduma meta national mindo natural disaster lakini pe ka clause kala waile atiani yako kesela you are covered individually ona cho musemba nyenacho indi na keli tililikane kana siana situ nisike yoka sikaisika bulamya bandu especially la ma evacuate wa nenezi yethela tena kamba ingi me mathare na kamba ingi me baba Kibera na baba betawata the pipeline mukulu na mukuru nondo wa mukamba ni wisikie ni wabiti na mukamba ndo ingi actually service delivery mbingi jeka wana kamba na mona itutuli mane ela mwe betangwa na mwatwa wa bandu bangi pe challenge kingi keke yekoka ukeyothi obulanya siana sia kuna ndo mamethemba mbingi na niboku twili tutwaka twili tutukiye kwa abuse wa kwa huko andai yani mukulia watu akana kaku yune la wati yani ana kana kaku bamba tubamba nondo inywele mwendiwa inywele mwe masikini nenge na sindu seni siku iwe na indi na kilingisine kindu kilangwenda muno ni thuthie mukamba ela wokilete
ti la juwa mwa twika pena emergency nondo la silikale yasia ibetange ibane mwana ngwa 48 hours kila kimugamba kitu ni weta acha kusia yisia ai mayo kaomboa neto no niondo akamba maito manombo iwona ve mundu mukene bya yetu amwikandi unazi aye kalete ne nako myaka ne yana ne womboewa meki ya issue ela mwewa kthama mwathama mwandu kabwengo ina silikale nondo silikale ni kukwenda na ni kukwenda kusuvia na intention ya silikale ti nthuku ninzio nime ukusuvia na ela wewa ukekethwa ni emergency na kapala okomete no igwa be na thina we awa komana documents siako na no ya wa okome pala okomete be kibandi na be visa si andu ala me nomba kwako visa si amweme usi amwana akusi andu ala particular mepu we say the labeka mubuko kamubuko ku ondo mukua na nengi dia sia mukua ondo mukua identification either yela isi ya babe kamuvuko toko mani yako one mumwezi it becomes easier na ibande sethu mwikite na yende be cautious ndoka ignore your 60 cents ondo tu umbia kwendea nasi ajua alama akwa ba yo kwendea ivya tatu wajutu tuwe tutulanite either wa we very cautious pe ondo we amo umo ainge mo alama ne we alama umo ni mana umalile nene uya maimayo nene uya mondo ayese mimi nilisikia sauti ambayo sio ya kawaida na nikatoka nje asiwe inge mana nemeki yate lakini ti wewe no ibanga tukome by safety ya kiwu na kiwu ni kithuku na nengi tiasi ondo mwaka waweta ni pole kwa alama na tiwe nandu mo osayukia kisio witu mba mutongo yi tunena nye team na nengi alama tiwe nitumwitia ubosio wimbi tuki nondo trauma ya kiwu it is a permanent reminder nondo mugandika ekakuwe kwa guka kila sio kwa ugo kesethela akidi yaku yasio kwa mundu waku la watu tie na inde tiende yana ukwithukianisia na yo silikali ya mutio ko nela na inene don't take advantage kigatwike yukini kisingisio cha nitukwatie to silingi totano to silingi 10 ukabitha manaki une kiuma we manthia na kilanga iwa kwete ti disaster ya muthemba tocio la yetetwe ni ngai wabo wangu inayo niyo kumina ona politically wow bishop temanga hii tema serikali no wana serikali ya Kenya tena i ready kanata ye ready kumano na mbua mbingi yuwi kwa miaka mingi tunekala tuyono o serikali situ ningwa na serikali oye yombaniti wabanini wa sioketi no sisie maundu maingi no siasia na respond ya sieno undo ya respondi wa na nondo kwedwa nondo katika serikali ya yulu musumbi no nekite bitimu no ndo wa change of climate environment hii kilikoni kwake muno mabanda meke na no na weta o muno ulwa ibinda mbua no netha o iweta ko hii already ona kauti ina biki ya kiwango kila cha wethia nitesi undu titotha kusie asindo isi okakwithwa ula mundu umewitwa wa weather ni waide totabya serikali tenene sana na keoloku tabua ndethe na matuma akwigwa ni kana withie bandu ba kwetela andu mese okuwa amboyo makua matana kuwa iki exactly nundu wisine saka na kigu ni kikuka na ekokua ko ubaide tenda bena teke utengemea Red Cross peke yake no yeke sa kuone ke respond tidwe na ba ne disaster management kana ministry ile kwati special programs na emergencies with at least be team ye ready mbuye tanambia nondo mundu awetha ni wetha awetie mbuye tanambi onaethwa kiyuka kuapen muswaidi asisi lisemwalo lipo na kama lipo likonjiani yaje kwa una azaza eri kusiba ufa kuliko kujenga ukuta kwa ethwa ni wasia kuonekana kwina kisebe kibwa hata kitonwete mbua mbinge hata bya mundu la wa programs hizo avya isitie kuombo sini mena helicopters masije ma evacuate andu tene na indi wethwa kiobona kiibo
ndwithi ani twasiu ni kana nundu ucio wa mbuci cia kwitu ku Kenya bingi cia cio kayu cia iyo bikana ku ya Tana River na kwitheo bingi cia cio cindo aitwa iteke go speed bingi cia cio na itwa yuta yuna nesela mutu wa mawe akuna ikindu mabia matu wa vumu iwe ko ligabu ke malondu mana kuetwe ucindo cia muthemba nikithirile na nicho kina likamba ka nyumba cia ko uke kai ma evacuate iwe na maiwa no only 2 months na maisio maiwa je usubike ba bas alafu number 2 and wala ma boundary and something I think na momoke mathime andu usiba lobi kanesa na wepo wa biko Weze ukamba na 50 by 100. Ona muzumbi anezio dina koro anezazi aye ikaetela 50 by 100. Mugama na 50 by 100. Udhimia mpaka wasi. You paume ndo I think mwaka pa serikali ni vyandu alama boundaries na sindu cia muthima na environment. Ningitia ABC. Moke mekite beacons kumbusini. Wize ona chief ni ukaithi ya mundu wakie akamwia ningo twa nthini chief ndemwe watu ute nundu etiyetela musumbe witu ayambi yotembea na ndeke kanondo inonie munini wake aitembea na ndeke mpaka akegwa akuya asia yesi tusilanga tulatu kwa ku ya kundu yulu kwina I think serikali ni kwina ndu mako approve those things iba kamanika nei silange ni munaki ni muna umienza mukeka investment ko kwito na imukeka investment ko kwito silanga mwenze bwa hata na outlet yake ebwa hata ile ya release ekebu ne mbakiye nesa na cha release wachendete ba nundu yu cha release wa palaki odio release wa etho ati ibake nesa ke kaenza na ndicho kitumye kwatiye kuete the bust nundu yaidete kwaki wona amasinga ukethia overflow yabika chambe yo there yuta twito tutatu twa vuto silanga tunenze tutatu tuanthe tuna na yeye moyi yana makonge ai mundu ayazi enzie nenda ika irrigation na iwenza silanga nene na yeye yana makonge yue silange zwila yithi weki wiki ngebete uwe na bai the obe mesie yandu kiguchu cha uma na kingebete it is thousands and thousands of liters millions na chauma kiuke iguma tando juma ambola overflow kiuma na speed kiuma imwe na basi iwe ne tangi na yaketa kanisa ni ya 10,000 ndiamini ya iye tebuti na ya naye chaka obisikala na ilele kon thembaka slap ya kunwa na yo kabanonga miti ngali yanzukume angali kiucha 10,000 liters yes yuko kuneza kweza 10,000 liters ne kusukuma ngali no millions of liters ila yothio basti emwe onakote jo no nyeba mayo kikuweka kwa mete kwa ni mete baka na meya chati lambaka leli tene ne wa ne bina ta joma cha leli kiti lambaka leli sio wanatulo kwa titu twa leloni mapinda maingi twithamba bwa mabwa twalindika mabuti ibinda ya ukame muthanga mabuti ona serikali cia account maila maisisia drainage keta yesa ino drainage saingi masebo ya tusilanga tututarajia kaisu kumakindu kuyuma na bina mingi asante ni kwatia musiaisia na mukamba nwabikia na utereka na indi timu byanu ndo kwa ndino akilungu chatu nena nie tuiona ni wakeli ukite asante asante ndo sio na ndo matho eti ubumaye musi itoko maenda yo